Assalamu alaikum. Bonjour la famille, vous êtes sur la page de Naouna Sely, la page de l'éveil. Nous sommes à Conakry, depuis la Guinée. Merci la famille, merci pour toujours d'être là avec nous. Bonjour mon frère Mamadou Saïdou Diallo, bonjour Diallo Youssouf, vous êtes toujours là, from UK. Gairiso, Mamadou Sarafou, merci, vous êtes toujours avec nous aussi. On va se partager aujourd'hui aussi des nouvelles idées pour se réformer, pour se transformer, pour se rebobiner, pour le travaillement. Merci Houdi Diallo. Yassine Diallo, bonjour mon frère. Simplifiez-vous la vie. Merci Tcherno Saïdou Diallo, salam alaikum. Bari Koufa Town, salam alaikum rahmatullah. Aray Bana Adama. Simplifiez-vous la vie. Diallo Fatoumata, Binta, merci, salam, ma soeur. SKD, boy, merci. Kahore Lidido, merci Diarra Balde. Simplifiez-vous la vie. Ete newi non gurna munda. Satende burdi hewde. Wondi rewde hoore meɗe wona hay dolle men, wona hay golle dowaɗen gollude, wona hay piiji fewtuɗi en. Simplifiez-vous la vie. Rowto dolle goo newina gurdam maɗa. No kasa kenen lekki ala hato ñina ƴettugo lekki fus. Si wona rowtira ko goɗɗum e dolle ko rondaɗa ma ko rondanɗa hoore ma. Ko ɓuri cadde fof ka hoore leydi ɗo. Ko wurugol tawa kañum wonki munkin ko mayde faala. C'est-à-dire ɗa jindude ɓandu ma ɗum hakkundeji yimɓe ɓe goto anda mais wonki makki tigri ki mettiti hoore makki. Ɓay mi haalna hunde wotere ɓandu ma ɗum e wonki maki na nokku gotum iwi. Ɓandu ma ɗum no wawi supportude la souffrance so jaam. Ɓandu ma no wawi supportude tampere ko e mbullari yiwi. Kono wonki makin yiɗa sonja. Wonki makin ka aljannaji taga. Wonki makin hiki andi ko foti, hiki andi ko weli, hiki andi ɓuttu, hiki andi deƴere. Ko ɗum yiyata goɗɗo si heɓi jawdi ma, so heɓi moƴƴere mo sooda piiji labbaɗi mo etto ɗaɓɓugol piiji o ñebbina aljanna on. Wona ɓandu no woni ɗaɓɓude ɗum, c'est l'âme. Wonkinkin no etade waɗa piiji no ki anditira kaki iwi ton. Sa yi sonnajo makki e suudu makko ndun ɗum labbe waɗa fleur ji waɗa piiji labbina ko parce que elle a découvert le paradis plus que l'homme. Sonnajo on jindayno ka paradis o yiya façon fleur ji ɓuri gorko on pemmen adama ɗuɗata no jindude nder ton. C'est la femme qui se promenait beaucoup au paradis. C'est pour cela c'est elle qui a découvert cet arbre. Ngal leggal wi'angal wota ñaame ko sonnajo on découvri ngal. Ko on ɗum waɗi so découvri ngal ko sabu jindugol makko ngon nder ton. Donc ɗum waɗi si ɓe heeɓi a yiyay ɓe ndaara ñembintingol ɗin piiji ɗon. Donc simplifiez-vous la vie. Fuɗɗe joni waɗugol ko faala ɗon. Tu as longtemps combattu pour des ingrats.
fuɗɗo hande non darugol ko honɗum welata wonki maaki wollitike ma har ronki holli faaleji mum har ronki hiɗa sali waɗugol hay 5% faaleji wonki maaki. Et puis tu te demandes pourquoi tu tombes dans la dépression. Il suppré mocho no ka hore li do waw do ma wallude personne n'est là qui peut t'aider. Tu es la seule personne. Parce que ko rondida kon wona goddo ronduma no. C'est croyance de mensonge. Di holare yi penane yankoji yowitidi e nyanne e bile e jinna, tout ça c'est des mensonges. Ida hebbini mémoire ma question wawata natude. Merci ma chère Fatou Dingraï, Lamine Baldé, merci. Master de Guinéso, vous êtes toujours là avec nous. Kenen sa yi ya ko ya daro wada stempay wada pause ko honɗum mi waɗani gurdam ganna. La vie c'est pas de la matière seulement, non. Spirituellement ko honɗum mi waɗani gurdam ganna, physiquement ko honɗum mi waɗani gurdam ganna, matériellement ko honɗum mi waɗani gurdam, économiquement, socialement ko honɗum min mi woni waɗande gurdam ganna. An si ɓeya weltike a weltike, an si ɓeya ñaami a ñaami, an si ɓeya dikki a dikki, an si hajuji ɓeya ɗin sotti a sotti. Mais ça c'est le contraire. Na non duwano yarde ko e ma duwa fuɗɗade. Haysa a du'an to mawɓe ma feƴƴuɓe ɓen ko ya fuɗɗor hoore ma, Allah ko yiɗi ko a fuɗɗor hoore ma taw. Rabbi yaghfirli, jeyɗo an yafala, ayi aghfirli yafala, wali dayya yafa kadi mawɓe am. Ko honno ka gurdam men réalité, ko honno mimɗa jiɓi, ko honno famirɗen dina, ko honno famirɗen aada, ko honno famirɗen civilisation ji men ɗi. Maintenant tu tombes dans la dépression mentale et puis tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Dès que tu abandonnes ton corps va t'abandonner. Mais Allah nous, le cerveau consomme, ton corps consomme, ton âme consomme. Il faut que nyama yi. Alaykum bi anfusakum ko annon hal final. Dans la spiritualité nous wodi ko wonki maki nduwa nyamde, si nyamari dum tu es foutu à jamais. La connaissance de soi, la connaissance de la nature, la connaissance de ton créateur. Tawhid ma wonki maki ko dum nyamata. No wodi ko bandu ma no landima des vitamines. Ni vitamine na yawgo rondo poti e yargol de nyamiteji laaɓude. Wonki makin no landima deƴere puttu ya adda ko adinay ma ka nder suudu ma, wonda e ko adinay ma. Mais tu te demandes pourquoi tu es malade. E ko an woni natude hiɗa gera, hiɗa waɗa, hiɗa wi'a ko jinna, ko nyanne, ko coin. Hara jinnaru gurama, nyannejo gurama an. Tu es ton propre sorcier. Asubi ke wodegol di wurugol. Asubi ke wodegol di wurugol. Ko ɓuri satte fof ka hore leydi ɗo ko wodegol ara tigiri wonki maki falama mayde, parce que kanki ko wuruki wonki maki nga mettiti wonki maki falama yiwde ɗo ki neeɓi e mettendeji e cippiroji fuuji. Simplifiez-vous la vie. Merci Malal Fafaya Diallo, salam alaikum. Partagez la vidéo et mettez le cœur. Nous sommes ensemble partout où vous êtes dans le monde. Vous êtes sur la page de l'éveil de Mama Chélie depuis Conakry. Kawunda do hande
tampere musendi ko ɓuri hewde ko rondiɗa kon hiɗa yaadude e muɗum wona tampereji ma wurina wona dolle ma wallahi ɓe min accompagnata ɓen fof tawano e dépression ji. A lot of pain you are carrying isn't even yours. C'est-à-dire musendi da wawma inde 50% ma 60% ko wonma ƴakkude, ko wonma soñjude, ko wonma lakkinde, ko wonma wirinde wa feetuɗo. Ɗin tampereji ɗon ɓurɗi ɗin wona hay tampere ma. Wallahi billahi talla wona hay ko fewtuma kadi kono no rondi ɗon no yaha ɗon andu tun kala ko rondiɗa koko dongal no woodi kiloji ɗi duwaɗa nabude bana adama no mari nombre kiloji ko duwa nabude si feƴƴi ɗon aray no consomde cellal mangal no consomde no ñamude tamma hino ñamude wonki maaki. Mi fillito Allah tigiri wi en ka Qur'ana mi rondata on dongal ngal on townata o kanko wi ɗum o rondata bani adama dongal ngal o townata ɗum ɗum no holli kala mo addi ka hoore leydi ɗo o tigi townay taƴitugol aduna o tigi waway townude daranagol gurdam makko ɗa ñamugol e yarugol o tigi townay daranagol kala ko yehi o rondi. Je répète, si Allah windi ka nder Qur'ana makko kanko de o fawata bani adama ko o townata. Ça veut dire tagugol makko aduna on tage adde ka aduna ɗo fiyakeji fewtuɗima an ɗin ana ɓaydi donc fiyakeji fewtuɗi woɓɓe go a inni a tawnorayɗi ka gurdam ma yiɗa heɗa bappa yiɗa heɗa. Allah no wawini ɓe fiyakeji maɓɓe ɗin an ayni o ɓe wawata ko an wawi d'accord ko an woni bantayi ko an woni papa solution mama solution barkinaɗo hoɗon o ka on va aller petit à petit. Hiɗa ramasi rondi dolle yimɓe musendiji yimɓe ko honnu adduma e ɗum ɗon ko ɓayi ko a neɗɗo moƴƴuɗo ko a neɗɗo yurmeteɗo ko a neɗɗo yaaja ɓerndejo. Kono noon mi haalane hunde wotere hiɗa hatun jeni ko wiyete kon boundary ko wiyete kon des limites fi honɗum kala ko feƴƴiti lorray hiɗa hatun jeni ko wiyete des limites boundary sa woni neɗɗo yaaja ɓerndejo sa woni neɗɗo yurmeteɗo koko moƴƴi ha koko moƴƴi koko yela koko ɗaɓɓa kono andu tu es en danger, tu es vulnérable, tu es en danger si tawi a ala hoggo ka okkugol ma jawdi ma ndin tamma on cellal ma ngal ɓandu maɗa rendez-vous ji maɗi disponibilité ma sa ala boundary tu risques de tomber dans la dépression mentale. Il doit ƴettude thérapie ma formation ko honno goɗɗo wallinirta boundary born ka gurdam ma parce que buye men ɗo buye mon ɗo hay goɗɗo noddi ɗum landi ɗum service si waɗanali on service jooɗo to fela hoore mum jooɗo to maapo ko honɗum yimɓe ɓe wiyata ennen gra so ennen gra ko juutuɗamo waɗande. Ma soeur mon frère ko juutuɗa waɗande kannase neɗɗo mo waɗanali hoore mum mo anda gollugol waɗana hoore mum ko juutuɗamo waɗande yonata ko yawi sa andu ko honɗum o miijima a waɗay no bandu himo miijima ko a duwaɗo wadde ko landi mako himo miijima ko fi makko tagiraɗa himo miiji ɗum ko farilla e hoore ma ko anduwa mo andinde wona farilla e waɗugol keeri
ko tawata kon hida wawi wadde tawata lorrata parce que tu avec un ingrat andu nyande tawi a wi'i a waɗata o créer campagne contre toi o yaltay o créer rébellion partout contre toi fi honɗum iɗa sali waɗugo service goto ko num fuɗɗantoɗa ko num goɗɗo ƴakkayma e fi ko mako o kanko ƴakkuma ka ko an ukkimo e ma. C'est ça la réalité. Apprenez à mettre des limites entre vous et tout le monde. Hay hakkude ma e biro ma jara, c'est normal. Jungo ƴettowo anda hattode. Jungo ƴettowo anda hattode. Allah faalaka hay jungo ƴettowo. Allah ko yiɗi ko jungo jonnowo. Allah yiɗa jungo ƴettowo. Fuɗɗor e biro ma, fuɗɗor e hajja en taw andinaɓe maintenant. Il a mari boundary, tu as des limites dans ta vie. Personne ne peut te manipuler maintenant. D'accord. Andimbe arrivé qu'à page de réveil naunachil. À partir de maintenant, c'est toi qui gères ta vie. Apprenez à mettre des limites. Si tu ne peux pas acheter une formation, le monde est violent. Le monde est très dangereux. Mais elle est water. Si David c'est ma maman, mais ta maman est dans une manipulation indirecte que tu ne vois pas. En Johnny Dawa de Waiko Biro, mais tawa au bureau ma ou godono manipule. Ota hebo on ka hore lady do. Wado retrait kan gurundamma sans contrôle ta hebo on. Wado retrait ka tamma. C'est toi qui dois donner, c'est pas eux qui doivent prendre. Quand doit John, quand doit écouter. Merci ma chère Fatmata Baldé pour le soutien. Lampoujama Baldé, mon ami personnel, merci. A lot of pain you are carrying, is it even yours? Kubure hewde dolle e mushedi ko rondi Dawud na wana dolle mana mushedi. Shahajale kambe be yagginte be finata. Na shikida barki hida muti be finata. Be finata. Be andinte ko ndum wadi be parasite. Mais c'est très simple. Allah inni mi rondata bani adama si wona dongal ngal o wawata nabude. Donc ça veut dire si o tagi bani adama o seke hida wawi daranade fi hakeji maɗi. Si tawi tun dongal ngal a wawal nabude cippingal vérifiya goɗɗum no toon na dongal makko dongal goɗɗo o ɗum haɗi naɓa. Si tawi a wawal nabude dongal manga a fokkitita yatako lakka alakkama ɓawango mucima koyɗen kala wonɗaɗe townirde tranquillement ta goɗɗo wiyen ɗon avancé ta jaɓu cippin dongal ngal doyi uddita ngal dongal ndara ko tawi kon kono fewtuma ƴetta ɗum ko lutti kon acca ɗo jommu garana e juuɗe par ce que kanko mo yawde librement mo ƴetta hendu mo tappa du'awuji cippin tum o aranay. Mais Allah no yewten ɗum ka ɓurana wala tunfiqu illa ibtighaa wajhi rabbi. Wota on dépense few sona fi Allah, wota dépense few sona fi Allah. Kala ko waɗirta anni ko mon waɗirde ɗum ɗon ko fi on ta waɗam fi goɗɗo tu vas regretter. Parce que nyande a waɗanalimo o andinte ha hande a waɗaɗo. Mais so tawi ko fi Allah waɗirnoɗa ne va pas regretter. Mais Allah no holluma noon ko honno waɗirta. Allah no holluma ko hombo waɗanta e ko honno waɗirta. Siɗa faala wallude Allah inni ko ɓeeɗo foddi e wallede o lintiɓe kadi fugara wal masakin wa ibnu sabil ɓadodiraɓe
Allah no holluma si a wallay ko hombo wallata e ko honno wallirtama ko honno wallirtama ko tuma walluɗa hoorema ko tuma ñaamuɗa ko lutti ko tuma mettuɗa ha haaruɗa ko tuma yaltuɗa kan gayka so yaltina goɗɗo ha sona ɗum ko honɗum naafiƴankako fiɓugo goɗɗum haala goɗɗum dande no mette tu veux pas contribuer mais tu contribues naafigi a falaka fawde kono non ko ɓen mi fawa naafigi ko woni ga kon si luutodiri ko woni yaltude ga kon tu vas bientôt tomber dans la dépression mentale ko woni ga kon ko ɗum duwa yaltude ko ɗum wiyete la cohérence si ga e ga luutodiri wa politicien guinéen tu as des problèmes ɓengure ma nde no mari probléme leydi ma ndi no mari probléme entreprise ma o no mari probléme parce que tu n'es pas cohérent nder e ɓaawa dowaka luutodirde moteur e boîte de vitesse luutodira tum sonka luutodira ti waɗa gaa moteur on e boîte on no dowa wonde a poy suspension ji ɗum fotano jooɗi normal ko ɗum woni ngal naɓde tranquillement ka luutodiri wo ko garage ɓanndu ma ndu heyre ma nden joppotoje ma ɗen ɓooƴe ma ɗen ɗamol ma ngol tetekki ma ɗin fof no duwa wonde a poy kum kala no anndi ko fite so no duwa si luutodira e tum ko diabète ko tension ko cancer tawa ko addata ɗi luutodira ka ngandima ga tawa si tawi a ɓuttina a ala ɗanade luutodira si ɓooƴe maɗen gande maɗe pièce ji maɗi nder siɗi luutodiri golle ɗen mouvement hara wona armo automatiquement ɗoygol magol bonay si ɗongol magol boni ko ɗum woni ma arande ko somay paralysie ko ɗum nanan toon kam ɓe enna mbeelu ñoƴƴiɗa mi waaliyema jinnaji ɗi ngari ñoƴƴiɗa ñanneɓe ñoƴƴiɗan ko beppale ko dépression woni ma arande si ɗoygol ma ngol jiiɓike tere ɗen ka nder ɓanndu jiiɓike gandi ndin finayi tawa ɓanndu ndum finaali par ce que ɗi luutodiri si gandin fini automatiquement no yamirde heyre nde yo pompe glucose ka ɓanndu par ce que yewti kay moɗa gandin fina naɓa message on automatiquement heyre nde gendotako parce que dysfonction ngari si heyre nde gendaki nde pompali glucose vitamine ji ka nder ɓanndu ma fiyo ɓanndu ndun immo hewti ka immo ɗon ɓanndu ndun ko ɓenndu memmenotako parce que l'énergie n'est pas là ngani ndin fini ɓanndu ma ndun hendaki orde immagol ko on tuma nanata jinna ari tawi miɗa ñoƴƴina mi wata memminde kolɗum mi wata an memminirta kolɗum a détruisi gurdam maɗa hiɗa haala ko o a fiɓa hiɗa waɗa ko a yiiɗa hiɗa e suudu ndu a yiiɗa hiɗa wondimo a yiiɗa négatif a bonnitere maɗa ko woni feƴƴude ka hoore ma kon cippoto ka ɓanndu ma physiquement won tuma nanata sommeil paralysie ɓe inna ɗum ko ñanne kon biile ko won tuma neɗɗo walata o wala peɗade hoore makko kanko tigiri o peɗo hoore makko ha weto fina jinnaji ɗi no peɗila i ŋaasiga ko an woni peɗade hoore c'est la souti souffre ko ɗum wiyete cauchemar a yalti e réalité ɓanndu mano yaw waɗa pause au contact nawlacelli sawrani min rowtire dongal ngal bi isnillahi min inna hino geɓal magal hino dolle jama accu dolle jama on ka datta cele ɗo yaha ɓe aranayi être gentil c'est bon trop gentil c'est con
Merci beaucoup. Tchof Bayo. Chief Peso Diallo, merci beaucoup. Mais on est donc capable nauna selli Saudani depuis Conakry. Voilà, si on travaille comme on est donc c'est important. Voilà, on peut se partager. Si on travaille comme on est donc on a la femme, c'est pas important. L'éveil vous demande tout simplement de quitter ou de vous désabonner. Goɗɗo naati e supermarché o yettali ko faala ko hoti gayinde gonɗum addi ɗum ɗon gonɗum en no yeyande ɗo beere gonɗum no yeyande ɗo ɓe luubaki ma woni nagge a naati e supermarché ko bonbon arɗa sodugol mino bonbon kon ɗum haaji ma wonanta e liqueur e whisky ka ko bemma jeeyi e supermarché o ka be wi supermarché ko juulirde nagge ko metti ittude fo e bani adama ko galaɗi fuɗuɗi ɗo sutaki non metti ittude haray ko ya hayfi dongal mangal hayfina c'est-à-dire cippina dongal mangal misal hino dongal mangal ngallo ko dongal ma c'est pas lourd dawa yettude ya mais si mo kala ari wadi katay wona dongal ma o a fuɗɗoto yejade a fuɗɗo diwde parce que ça devient lourd ko ɗum woni stress a fuɗɗo kisan trembulde a fuɗɗo kisan mapade. À la fin du mois, tu ne peux pas arriver à wata fin eutin tama. Hein? Les donne les mots dergabe, wat dergabe, ils sont en train de t'exploiter. Ah oui. Et bien, yet to the Cometuano, yet to the field Nangurnam, but what a life. C'est got the hawking Gurnam, Kunurondan to Dangurnam Makor. Got to see hawking Gurnam Makor and Kunurondan to that. Minuma Allah no wi ko hombe doada wallude imo holli kadi ko honno doada wallirde tu refuses tout ça we are no wonadu Merci Camara Mamadou Ouri depuis Abidjan. Merci Mamadou Lambo. C'est la vie, simplifiez votre vie. Simplifiez votre vie. À partir d'aujourd'hui, qu'on a chez lui nous. Hein? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Na fi goɗɗum ha laama sa te regarde non andu hiɗa mari inde hiɗa mari ɓandu o na fi goɗɗum ha laama affaire faites attention il faut choisir tes combats sugo piroji ɗi waɗata ota bonnuɗi énergie ji ɗi ɓandu ma ɗum ha ton jina ota bonnu tamma hayfin dongal mangal hayfinir dongal mangal sabu andugol ko honɗum jewɗa ko honɗum woni a jeeya ka nder dongal quoi hayfinir dongal mangal ko honɗum jewɗa ko honɗum a jeeya mimmiɗa jibi ko honno goɗɗo wonirta tawa goɗɗo hollitalima haaju ma o hollitalima fesi ɗon woni mais ƴetta ɗum rondoɗa yetta ɗum an tigre hollutugol yimɓe an tawa hollitaka ko han woni hollutude yimɓe hay si goɗɗo no jooɗi takko ma no yewtudude goɗɗo fi vie privé makko si tawi o tawnorali ma nder to levé won inni wota tawno hoore ma nder to hay kan haala c'est de l'énergie si goɗɗo wona jolo ko o waɗa o acci goɗɗo sa'imo naatimo ne e nder fu yo wonto kon ɗum an yahata haɓɓitoɗa wonɗo mo sawde on sa'atama si o sa'idi on ko han ɗaɓɓiti na jolo ko o waɗa ka a taw on no jolkimo nder to o jolka donc c'est que mo suɓi ma c'est que il a un intérêt avec ce monsieur laisse lui gérer l'affaire si o ari o wullitiki o wullu ɗon ha o gayna so o gayni yo yaw jewɗo yara tema o
piiji gon ton woɓɓe no hato jini adinede 60 degré, woɓɓe no hato jini 80 degré si ɓe fama, woɓɓe no hato jini 99 degré si ɓe fina. Yo ha potential température makko. Ay ni goɗɗo ñaamu ko moƴƴi, ñaamu ko laaɓi, o salike kanko inni ko ñaamugol pooti e ñaameteeji restaurant foyon fayanji mal bouffe ko ɗum ñaamete fan ko jokko haaji ma. Si diabete luuɓi kema no gasa gandal makko ngal kaka diabete ɗon ngi wata. Ay ni goɗɗo moɗi yaltu memmina ɓanndu mandu seeɗa, yaltu e ngi cuuri, yaltu change henndu seeɗa, wenni o waɗata. Yo won noon so yani e tension ma dépression mental ko ƴettayno o ñaama ko yawino jonna docteur ɓe ɓe. C'est pas grave aussi. Wona ko boni koy no gasa ko ɗon o fiinoto. Mais pourquoi toi tu perds ton temps? Yiɗa ñaama hoorema, yiɗa kakakakanno, yiɗa fiida fi cati fe ko ɗi mojo ma no yarde beere, miñam ma no yarde. Mais c'est quoi? No gasara mo hato jini liqueur on yo lanco heere makko nden taw o heɓa cirrhose de foie, et peut-être il va apprendre. Hein? So wi ɗon jonna dongal ɗoyti, pourquoi toi tu te fadiɗa doga ɓawo kramo comme bile? Monsieur n'est pas prêt à abandonner liqueur. Na kankon yarde wona kankon yedde mbuɗu makko ni yasoda yarde. Mais pourquoi toi te fadi? Hiɗa wiya himo guerre, hombo guerre, hombo guerre tamo e drogue ɓe waddimo hombo waɗatamo. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? Ko seeɗa mo ekkitol, ko ekkiti jikkuji bonni fof ko ekkita. Maintenant o sutti o wata ne ba, laisse lui paɗi ñama mbuɗi maɗi. Tuma beere nden bonni heere makko nde no gasa mara kon neeɓa e joni nga nder suudu. Pourquoi ça? Ko aaden goto pet doit ɗon wallitade. Wonɗo e dépression mentale, lui il est malade. Là il faut l'aider, il faut le supporter, il faut l'accompagner, il faut de la thérapie. Mais si tawi mentalement il se sent bien, laisse la personne faire sa vie. Ko ɗum waɗi yalte e ñaawugol yimɓe pandi fii ɓe holli miijo maɓɓe. C'est pas bon. Quand tu veux juger quelqu'un, ñaawumo e ko o woni e gollude. Ka golle makko, il faut juger les gens dans le travaillement. Wota daro e ñaawugol yimɓe à cause de leurs opinions. Daru valeur mo ɓe jogi on dans leur travail. C'est ça l'éveil. Goɗɗo no haala ko hoolaaki, mais kala ko o golli wattan yila ko o golli kon ko ɗum. Hay goɗɗo no golla goɗɗum, c'est-à-dire no goɗɗo jogorta goɗɗo ko golle, no goɗɗo considirta goɗɗo, no goɗɗo traitirta e goɗɗo, no goɗɗo huwondirta e goɗɗo, no goɗɗo jogorto hoore mum. C'est ça la valeur. Ne jugez pas les gens comme boum, boum, boum. Non, chacun peut le faire. Mais dans le travaillement, on est vrai. Hein? Non. Naafiki ko golle naafiki gollata. Gomɗinɗe ko golle gomɗinɗe gollata. Mo kala yewtay ko yewti wu. Mais en réalité, dans le travaillement, il n'y a pas de masque. Ah, il est bon, il est gentil, mais je ne comprends pas, c'est faux. S'il est bon, tu vas le comprendre. S'il est gentil, tu vas le comprendre. S'il est honnête, il va te montrer. Naka hunduko. A to jina e yiidugol goɗɗo e fe yewtereji makko ɗi. Ɗum non tampini en Afrique. A to jina e yiidugol goɗɗo e fe yewtereji makko ɗi.
ida doaɓe noon yiidude e fe gollugol konko ɓe woni e yewtude sa yi politicien no jiiba yimɓe ndi leydi c'est le seul point ko ɗo goɗɗo yiyata politicien jo inna yi solution kamen ɗo ɗum ɗon kal luttiri aduna fof aduna luttuɗo fof politicien ko renete ɗum e mum ko ɗo yiyata par ce que ko mettowo jawle yimɓe ko few jooɓe no yimɓe wuurira ɗen ko reneteɓe ɗum kamen ɗo goɗɗo yiyata politicien jo inna yi Allah wota ɗaɓɓu yiɗugol ko goɗɗo haalata yiiɗumo e ko o gollata kon e nder konko o yewti laati ɗo sadi dongal ngal ɗuytoto ɗum ɗo fof gonne yewti ko fiyo dongal ɗuyto dolle gonno ka koye men ɗe duwa ka yadde majje yiiɗu goɗɗo ka golle wota yiiɗumo ka haala holla noon kadi fi wota yiiɗumo ka haala ko yañumo c'est-à-dire tu restes neutre ha o apporta le travaillement sa waɗa ɗum ɗon a tampaya a saoto ha wuyno jooɗi hande dewle habbi honno ɓe habbi o sanjay tu perds ton temps un démon c'est un démon aɗa ɓiraka yiidugol goɗɗo par ce que mo wawi yewtere mo wawi ɗum mo wawi ɗum wawi du'ade no wawi noddude no wawi teddinde kaari en non. Comment la personne te traite, c'est ce qui est important. Il t'apporte quoi dans ta vie? Quelle valeur ajoutée? C'est ta ono ko ni wuurira goɗɗo ala so jaade fi politique, goɗɗo ala so jaade fi leñol, goɗɗo ala so jaade fi kawtal, goɗɗo ala so jaade fi dewgal. Parce que kala kana dagal na mi miijana mi habbanoki mi miijananokima o ronkay fiɓude goɗɗum o haala goɗɗum naafigi o ronkay wadde ɗum naafigi tuma kala o haali o fenay tuma kala o fodi o janfoto ko ɗum wiyete naafi tuma kala haɓuɗon o yennete kala yiɗa goɗɗo ha ko sadi kola na wona na yennete c'est pas bon c'est pas bon ko woni ɗuytugol dolle ɗen ko woni pinangal ko woɗɗitagol kala ko addanayma yawre nda dowa woɗɗitade kala ko addanayma hoyende ara ɗuyti dolle maɗe kono noon na woɗɗitagol angal fottugol yimɓe ɓe ndi disagreement no jaɓa ko di respecté woni jaɓaka an e goɗɗo ɗo wona haram on wona d'accord e toɓɓere ma on wona on fottana hunde ɗum no jaɓa sa woni neɗɗo tawɗo an woni ɗo woyi ɗon fottani c'est que nafkan kako no ton parce que tu peux pas défendre ton point andu tu es sous exploitation tu es un sujet tawɗo an tout le temps an yimɓe ɓe non fotti c'est pas bon ɗuytu dolle maɗen ta jaɓu goɗɗo hayfine yo neɗɗo on noon jaɓu yo tawata ko yewtata kon il n'est pas d'accord jaɓu ɗum ɗon accepte respecte les gens dans leur choix mais ta jaɓu noon wotigi tuuta e ma à cause de tes opinions hellomo 50-60 miijoji maɗi tes propres croyances tes idéologies ko wuranda kon ko mayantako mo inni ɗum ɗon wona goɗɗum ko ya change wattago ɗum ɗon nanon duwa gerdede huɓɓe par ce que ko aduna ɗo wattan yiila sa bonni ɗum ɗon an ko mission ma on non c'est ce que tu aimes sa bonni ɗum ɗon a wonay daabiji a wonay jokkowo non ko ma kon si a wari ko ɗum addirana c'est pour contribuer dans l'humanité dans le monde moi ma mission c'est lever si goɗɗo ari wiran ɗo waɗu copie si fette copie ndar ɓeeɗa waɗa copie ko ɗum si heɓa teddunga ko ɗum si men accepte waɗu copie on ɗon huɓɓinge e makko par ce que ko ɗum wonma wiide ko a dammol tu n'as pas le droit de penser de réfléchir de choix ko ɗum o falama wiwde
won copie dada won copie men yiide sa yiidaade hoore maɗa ɓaydigol sa yiiɗa hoore maɗa ɓay goɗɗo yiide sa teddinaano aɗa e goɗɗo teddine ñoogu ta jaɓu du respect ta jaɓu yawre ta goɗɗo waɗe étiquette tum ko onon kaari en ko onon diina wota ha kala yawiɗo mo huɓɓunge makko wona a malaika huɓɓunge. C'est une libération, c'est une façon de se libérer. Rebelle-toi. Protect your peace, protect your dignity. Ta goɗɗo aru beppa e ma à cause de tes idéologies. Personne n'est obligé de vivre ta vie. Ota ukko non e goɗɗo fimo ronki jaɓude opinion ma. C'est son droit, il n'est pas obligé d'accepter. Mais ta o manque de respect à cause de tes opinions. Huɓɓunge makko jonnumo 380 votes mo inna a feeti a daɗi ɓe so inni a feeti a daɗi no ta ndaaru ko hombo si yimɓe ɓe naati ka droit ma le plus absolu du monde, le droit de penser. Kala naatuɗo ton ta lando ko hombo ari mi yiɗa koye miɗa teddimma o a lutti ko ya adin si ndaara ko hombo naati nder ɗon o wiya it komin haalanta ɗum adina kadi komi wiya adina kadi ha o inna a feeti so inni a feeti ça ne va plus se répéter. Ta goto waɗe copiru wonu intègre woni intégrité ko woni intégrité ko etagol hunde nden nde moƴƴa wona etagol ya wonu moƴƴuɗo ya wonu jogiiɗo gonga non na ɗum woni intégrité ko ɗum jokka yomi wonu moƴƴuɗo ko min mari gonga ta yawton aduna na ɗum ɗaɓɓude ko woni ga ko ɗum da yaltini authenticité aduna ko ɗum landima parce que goɗɗo no faala yaadude ma mo ɓe mo faala ndaarde si tu es authentique parce que o faalaka fake o faalaka yon yaadu ha nokkugo accama ɗon aduna on wona gonga on ɗaɓɓite terto ɗum min mari gonga non idéologie ma ko authentique c'est tout. Ida wawi wurande ɗum ida wawi mayande ɗum ko fof non eto hunde nden nde moƴƴa eto hunde nden nde laaɓe eto hunde nden nde nafa wota eto an wona moƴƴuɗo a naati ɗon a naati sene sente ko kaso ko non ɓe sokirta yimɓe ɓe kaso teddungal pénal ils seront les premiers demain à te dénigrer. Kala faut qu'il moi c'est pas mon but. Ce que je veux faire très bien à l'original, l'authenticité. Na copie mi fala, nan dolla. Kanan dolla ko dongal musungal. Wijite ron wongol ka wona. Annibi nyembinde yimɓe yaltoyɗa gurdan daabeji eto wonde non wona hoorema fuɗɗo waɗugol ɓurkoye fande koy fuɗɗo koye waɗude wattagol no faaliraɗa ñamugol no faaliraɗa haalirgol no faaliraɗa yawgol ko faalaɗa golla ko faala commence par là wota maayo. Merci beaucoup. Merci Ba Abdoulaye Amadou Wouroussouf. La liberté a un prix. A un prix, hein.
sa jabali ce sacrifice, toi-même tu seras le sacrifice. Sa jabali sacrifiegol goɗɗum ngo, c'est-à-dire acceptugol perdugol goɗɗum ngo pour être libre, ko an tigri perdata, tu vas partir. Parce que hayno fofirta non, ils vont calculer ɓe haalane bon, voilà l'oxygène que tu dois respirer, ɓe haalante ko ngo fofanma ɗo mi yiɗano fofirtani no nani to wala haalirde. Oui, ɓe aroyay ha ɗon. Ils ont fini avec tes économies, ils ont fini avec ta famille, ils ont fini avec ta vie. Maintenant, ta façon de respirer, non, il a faux de pas. Non, ça a dit qu'il a hirude. Maintenant, non, il a njandi. Nari chechi man. Nunca di immo ya hayi warto. Là, c'est terminé, c'est la fin. Sha warto ke danga benda hori ke ndari yiye man. Ndari yiyo ma kadi. Ndari yiyo ma hari dalla pan ndari yiyo. Dum kadi ya kadi mal bouf wala kadi bu. C'est fini. Nyogo. Mohamed Lamine Balde, merci. Yon non yare. Yetten aya Qur'ana goto. Sakkitore ngon non, e tori Allah subhanahu wa ta'ala. Walla fami en ko na yewtere do ande hunde wotere. Namna shelli ko narde do, c'est pour partager les informations. Je suis contre personne. Mon objectif aussi, on a fait faux. C'est pas tout le monde qui va capter mes fréquences. Voilà. Ceux qui ont les mêmes pensées que moi, c'est pour eux. C'est tout. C'est tout. Hay ko aden goto pet. Ko aden goto pet. Mi wawi confirmande way ko wonda miijade kono wodi wondo miijade dum ko aduna. C'est suffit. Ça suffit. Aden goto pet mo nokkugo mo miijade comme moi. Si mi wawi mo anninde moi aussi je suis là. Na a goto, ça me suffit. Na a bajjo. Hida mari musidɗo wiyeteɗo nawna selli. Tu as une famille. Famille spirituelle. Ko ɗum ɗo ɓuri tiiɗude e enɗam. Enɗam ɗam fof ko ɗum ɗo, par ce que ɗan ɗo enɗam ɗam jam fottako. Ɗam hawkatama. Il n'y a pas de barrière. Yetten aya Qur'ana goto waynodire miɗen weltani arɓe ɗo kiɗɗum, woɓɓe no ɗo depuis 2019, woɓɓe no ɗo depuis 2018 2017, woɓɓe no ɗo 2022, woɓɓe vient d'arriver. Miɗen weltani on fof, miɗen weltani kadi wonɓe sponsor de oɗo page, weltani on, merci beaucoup. Voilà. O aya Qur'ana mo woni yewde ɗo kaka Qur'ana o wisi innama Qur'ana mana ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗoma. Way taguɗoma on ko yewtata kon ko thérapie ko lekki. Taguɗoma on ko yewtata kon ko ɗum wonki maki ñamata sa charge ko. Taguɗoma on ko yewtata kon ko lekki. E kadi Qur'ana on ton fenane na tata goɗɗo no fena ɗo joni hoore nelaɗo, kono goɗɗo wata fende hoore Allah fenay ɗon tun fenande nde waɗa pansande waloyde. Goɗɗo no wawi ɗo nelaɗo maake hara ko intérêt mum makko o woni yiwde, mais ka Qur'ana jamais. Ɗum sa ɗuɗinanirde ceernojo hadisi tun watta ngila. Il est en train de protéger un intérêt. So wona ɗum ko yo yaadu bete ko ya iwru ka Qur'ana ara. Tu peux même Qur'an et d'avoir une étape de Qur'an. Tout est détaillé là-bas. Tout est détaillé là-bas. Mais il y a encore hadith tout Qur'an étape de Watangila au techno défendu intérêt. Parce que l'éveil c'est dans le Qur'an. Éveil n'a qu'à hadith. Hadith ça ne fait que détail. Nela do ko be yebda c'est détail. Il détaille son. L'éveil c'est dans le Coran. Aibata éveil ka hadith.
Ça, c'est les détails. L'éveil, c'est dans le Coran, c'est-à-dire la spiritualité. Mani, ayiɗo joni yimɓe ɓen yahoyayi si mayama immitama woda yawɓe aljanna yo Allah tawnor en, woda yawɓe yiite yo Allah dando yahiɓe ɓen noon ɓen yiite ndaare ko ɓe yewtata ko. Ça va nous donner de l'expérience dans la vie. Yahoyayi ɓe yiite ɓen anda jaka ɓe iwde magge ga ko num ɓe wiyoyta joni noon ñawore gasi dambude on mbama mo kala hewti ka werna deƴƴi ɓe inna honno. Wa qala allazina kafaru, wiya ɓen heferɓe, rabbana Allah amen on jewɗo men on, arina allazina hollimen ɓen adallana minal jinni wal insi, ɓen majjimɓe men immorde e jinnaji ɗin e yimɓe ɓen. Hino poye momon yewde jaka go premier point gonnum famata natata yiite sona heferɓe ɓen. Andi ka aljanna ko ɗiɗo, si mayama pardon ko ɗiɗo, ka akira nafigi ala, ka akira ko amma ko a julɗo ma ko a kefir, ko amma ko a mu'mini ko a gomɗinɗo ma ko a kefir. O groupe-aji ɗiɗi woni ton ko ka aduna ga jillodirde, ka aduna ga ɓenta oɗo ko nafigi, oɗo ko julɗo, oɗo ko non, ko heferɓe ɓen tun natoyta yiite. Si minni noon kefeero wona kefeero mo marɗa on ka ganima. Si islam wi kefeero ko saliɗo ko nelaɗo addi ko, hayso tawiɗa juumde, ko saliɗo gollitirgol ɓandu ndu Allah jonnimo ɗum, on kadi ko kefeero. Joni ndaar ko ɓe wi ko, wa qala allazina kafaru, wi ɓen heferɓe yedduɓe, rabbana, ayi ɓe andi ko Allah jeyiɓe, ayi rabbana jewɗo men on, arina hollime, andiɓe fof yiɓe ka nder yiite kono ɓe sendidira. Joni men fof meɗen nder ga kaso gon natama, arina hollimen, allazina adallana ɓen majjimɓe men minal jinni immorde jinnaji ɗin walla insi yimɓe ɓe. Andi ɓe iwde mum ga fi honɗum hiɓe sikkude majjugol maɓɓe ko jinnawil majjini ɓe ma ko bane adama majjini ɓe. Andi hani o anda ko kanko woni ñawɗo, o anda ko kanko suɓi majjere, ko ɗum waɗi o tori Allah hollumen e jinnaji ɗin sifa wiyete nga ko jina ko ñane ko nganga, hara ko kanko. Tu détruis ta vie, transfert de responsabilité, l'irresponsabilité maɓɓe on ɓe woni hollude ɗo, ɓe iwde mum nga ko France, ko Russie, ko Amérique, ko gouvernement, ko baba, ko nene an, ko kamɓe ni, kamɓe hunde ɓe waɗa, ko modi an, ko ɓenguwa, kamɓe hunde ɓe waɗa. Andi ɓe wiyali ɗo ɓe bonni goɗɗum, ndare o aya moƴƴa, ɓe wiyali ɓe bonni goɗɗum, woyo Allah holluɓe majjimɓe ɓe ɓen, lorruɓe ɓe ɓen haccadi ɓe naati yiite immorde e jinna e yimɓe. kono wono ɓoɓe waɗa ɓe hon ɗum najo alhuma min waɗa ɓe jinnaji ɗin e yimɓe ɓe won majjimɓe ɓe ɓen min waɗa ɓe tata agdamina ka ley koyɗe amen. Andi jahannama fof ko ley ɓuri wulde, ley ko wondir ley ko no way ka kaso, no way so naɓama joni maison centrale kalji gono ton, wallahi iɗi sofi ɓe inna noon holle men e nder on kala sofɗo ɗon prisonnier ɓe goyma holle men naɓɓe men ɓen coupé waɗi men coupére de route, jonnoɗolan drogue on hollam wiɗo yomi wujjo yomi wiyoɗo hollelam, andi mo mari probléme ɗiɗon hatto ñine thérapie. ɓenna holle men min naɓa ɓe ka asile, kasoji ɗi ɓe mari koynji toon ɓe inna ɗum asile, na a waltako ka tumbo wonata ma ka cabine à la place, ɓenna min naɓa ɓe asile holle ɓe ɓe lando fiyon no fallon no liyakuna fiyoɓe wono minal asfalina, kamɓe kadi min saaɓe ga ko ɓayɓe kamɓe majjini min saaɓe woyi. Donc si tawi ko ni wawɗa yo Allah walle change, sonano ko yiite wonɗa yewde par ce que yiɗa e magge ga
sikkugol wona an an ngatawaka ƴetta bikke kaydiri jonna goɗɗo kon ɗum waɗi tu e pauvre o fuɗɗo windude le gouvernement les politiciens bengan waɗananoɗa kotto waɗna ɓe naɓɓanila o winda ɗum ɗon fof nde ɗetta lison ndara inna mi yaal no indema nde nder ga kikalara ɗo kikalara nde sosanta menen ɓe jaɓano men janga piya ɓiɗɗo makko ga o waramo inna on hunjo ɓurano innama enen mawɓe iɗon jangi ɗon hisɓe goto minen ɓe jaɓano men janga ɓe nafaali ɓe kono min kala mo jangali mi warayno kala koye pay koye muji nagge na ko piyeteɗo goɗɗo piyetake fi qur'an ta pi goɗɗo fi qur'an la ikra fi din l'irresponsabilité. Komodia. Kabengwa. Ganene. Si a sanzari kayite wonda yawde. Parce que si daroyama garda ɓenna bon les darannoɓe gurdam mum ɗam responsabilité les responsables wonto ɓe woni ɓen ɗon darneda l'irresponsable wonto ɓe woni ɓe jaɓano darnagol goɗɗo si ƴetti décision wona décision mum musidal ngal fof fottani emi waɗu ɗum ɗon ya ɓenna bolle l'irresponsable ɓenna darne ɗum ɗon ɗa ɓe wuddita yiite ke ga ina e mbale mi juuluno honno e mbale mi hooruno honno kon noon ɓayna responsable yaha toon noon kadi ko jinnaji ɗi emba on natoyay on buy on natoya yiite a jombaka ko jinna a jokki jidira bande ha jawdi ma ndin perdi ko jinna a salike gollitirgol ɓandu ma no waɗugol faaliji ma ɗin a yani e dépression ko jinna hiɗa saede ko ñande la ila anga ɓe ko to waynodiroy to kala mo fenuɗa e hoore mum ka hoore leydi ɗo o ƴettoya julde ma nde zakka ma on sa wiɗo joni ko jinna tawi wona jinna julde ma nde ƴetta jonne jinnaji ni way wondu wara e président no o toñanno to ɓeyna ƴetti jonne mo e ko nagge ko ɓeɗo natata yiite jaka ko ɗum ɗo wiyete kafaru ko kafaru ni jaka ko kafaru l'irresponsable ko kafaru ko natoyta yiite ko kefere wona noon kefere mo annduɗa on de kefere ko saliɗo gollitirgol ko Allah wi yo gollitir ko jaka na ko wiɗen kon kefere de ko ɗum buy natoye aljanna yimɓe ɓe inna konɗu naati gari ga konɗu gatti o ɗo malaikaji ɗin jaabo way o hari ko responsable o bonoki goɗɗo man power o boronoki goɗɗo ko Allah holorno kanko goy hari mo wujjude ko wari ɓe inna ko bedeke mo holorno Allah ko go waɗayno ɗum fof o shirkata wujota ko nas o ɗoɗata talkuru mission ji makko ɗin fof ko terre à terre o yiyali ko porto naati Afrique ɗo ɓe jogui pinkaji makko sintere yurmen ɓeydano jogui talki e nasede e gorɗo garda ñalande no laaɓi ko seconde lanni holorɗo e Allah c'est à dire no tawa e holorgo Allah ko watna liila andugol no gayna tawakkal ko andugol no gayna sa waɗi ɗo talkuru a gaynata so wona an e nasi a gaynata sona an e coofe ya
on don to ha on to yata ora no jogi no gayna an ko min e Allah ɗum gollata ida fala laamo yahango kono Allah laamataka ida fala mbuuɗi yahande kono Allah duwa o ngay ay hendiraɓe jattay nagge mo ɗuuɗi ko rewata o jasay a yehi ka portoɓe Allah porto a yata nak ko to gaccata koye a wurata to a wurata ga a heɓi kaydi Allah kaydi a yoolike bappa mene meɗen wuuri san kaydi woɓɓe amen ala hay kardantiɓe sintere yurmede on respire très bien. Merci beaucoup. Aray wona yawagol jogiiɓe kaydiji meɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɓe soñjade ɗaɓɓugol kaydi yo Allah korɓe kala faalaɓe artude ka leydi ɗo yo Allah neminanɓe kala nawnuɓe yo Allah artuɓe ɓe heɓa lekki maɓɓe meɗen sammina kala wonɓe supportude o page amen wontaranɓe en États-Unis Dieynab Sidi monsieur Boubacar Pa Mamadou New York monsieur Thierno Diallo ça fait longtemps on n'a pas ces nouvelles monsieur Saliou depuis la France voilà monsieur madame Fatoumata Baldé ma soeur depuis la Belgique men samina on foppet ma don Diallo Daoud kala won be partage de o vidéo kala won be like de Abdourahmane Sow kala ka won do nder adna nous sommes ensemble nawna chez les thérapies